ya market na ho no kura ayema ti yesraban se asase bi wo baabi a onye market man obi o ano wa pata we ja pata na to wo wa betena lo ko December na ka bi twa mu ha etwi fa nipa 7 oh kroma ye bebre mu but one will say baby wo ho no ma e won say omo we ye obi wo ahanya no nanti na o de tua ni school fees wa ho yes say aso anya abaye fu ope say police fu ankasa eni omu hu agi asem mu ye road we su ye chiwa ye ni wo court we tua 4.9 I driver say kwa ye chi omo 7 million. Mema obi biara akwaba eba too much ejumedie na se de yen na ye tete ye efa demolition hu no ye BSC ewo Accra market che se me kan eye Rollins Park eho ena che se esi ye ama ye se bi na chim se ya ma won ni se won mo emfiri ha na ka kum ye gini kokko enum ntina adofo kame wa na ye nkone ni ye nuano mo enkokko twetwe enkomo emfa ensem koso o ye my god mu adofo me mamo akwaba eba too much ejumedie na wo hye mensa enifa so ha ye menuaba so no na me no eba betwetwe enkomo afa demolition ho na ade aba eye ne kwanso ano no ana just say feel the country intenuma ene yeguso menuaba me mo akwaba ye nia bibia boko yesu adom menuaba na wo hye emra aban ahyehye ade egu kwanso ya wofoa ne wo ye no so oh I come in kwan kameka say eye because ye ntina ho ema obi nwu ansa ne yaka say oh ye hunyanka ba ye de ba ye nipadua ni mu a esan say eno ne ye didi nti ena ema se ni beebi so nti ne beka say ye nuanu nti ba no kwan so no de aka men kwan de a meka say eye because echina na what say obi tika akwa ho na ka akọbọ no na emu maban ka wo ye ni nyina aso amon baabi mo matena na o mo Africa akwa na nipa na ye na aso ye din ye man baby sons na kra aunt na see inside the entire no abetena kwa ne sa ho na ban hwe tu o mo dia ene eye se wa amon baabi antena na wo tu o mo dia ene aban entwe ye se wa amon baabi atena enna omuntina ho no mabetena kwa so na wotu omdia ene kwan so ana wo ye yo meda siminuaba na se betia wo kasa no wo se aban amomu baabi atena wo hye so a aban ebo no hu modini ape market ayede ama ejadifo so omunko inside no munko yeden wo mu enkodi gya na se eye ekwan ho asisi ade mo se fix the country into no ama aban so demolish enkofo free ekwan ho nya je se aban onye eboni ana ne sa ho de onye eboni so amon baabi atena de onye eboni but what kwan ho bibia betimi esi accident obi wo ho onka bi nshem ye betena mpofrim ka be fa ne so enso kasa time na nke ye hu ye no free kwan ne so eno pebe papa tena ya me ye sure say sa impofri wi anka enye de ento no se obetena se ama wo man obetena se ama wo ma obetena se ama obusua de ni yie mu de mesre wa ya ma odwa akodwani yo midasi menuaba ne puto ben e na wo e ma enkofo mo kasa efa demolition aban e egu akwan mu nkofo kasa fa won de futo na wo e ema won wo se na ye ba ku Ghana person ko na ye de ye twa ma na to ye nua ansa ne akasa o mi hu yanka me de ne se wo mu se na wi asase tena ye din ba ma eniema ya ento no ansa na wakasa mi hu yanka enti nua ye ba ku ne fe ya aban ensua de aban ka no enye se be ya aban de se obi ti abonte ton ade obepam no da bi ba ni yie mu na ohwehwe se de nya nyanka se de bi e be kwa abrochire no yesu ye de yi a ebe yi enti me ye fe ntoma mbo ano ni enye ni yie na echina Ghana afa ne ntoma efra yo midasi bebre adofo ye nuaba no wakasa ye na minim se wa wo hwe me so wo be fam wo emu ayede aba ha too much gh na me so me di edumadie ho ensa wo so no me di e de afia nsoro ma ka me wa ne enkoso a ene adofo enchichi enkomo efa demolition ya ekoso e wo ye my Ghana mu se na be ya my Ghana e be fa ne ntuma pa e di efra
akwaba. Mommy na ye demolition ya ekoso de sa bai dia ahihye kwam no. Ugire ho sei. Make me ko amadwen kire ni say. Sa wuti kwan mu na sa wo to ade a. Ni gibi say eye ani so. Efi say December na ka bi twa mu ha. Etwi fa nipa 7. Nipa 7 nyame na ya do menim ha ye onwumira. Etwi fa nipa 7. Senye nyame na ba mu a. Eka wunu. Enti kwa woni odie. Ni semi nyame sasa wo hye dwawo lolu kwa mu a emboa. Akwa no ya yema ka. Ni ya chebe bi nipa mfa. Enti ukotu kwan ukotu chobi ni niema tententi wo kwan wa enye seka bo na wu a sebi wo sie ni wo jawo ma ene susu wi ase ayede da ben na obi be hwe na ono die na be hwe wo die enti kan be sire sa wo ti kwan mu na wo to ade na so mka si peja emfa nsi kwan mu. Okay, mommy, yo me das pa. Na Ghana for ndudu aso so susa ai aban enfa market bia na onye hyehyede bia ngu kwam ti na ma wo mo eton eniem wo kwan. Mommy, oni won agire sa. Sise ye to ade ni ya to so nyame ni depend ni. Ye market na wo no kran ayema. Ti esraban. Se asase bi wo ba bia. Onye market man. Na yinwan mo mu ni ba bi ti no. Om so nya ba bi ntano mo to ade. No mo firi kwan ni. Esraban. Mommy me das na ha wo permit e che se e wo se wo ton ade e wo ha anan. Ye ha de, mo se ye ni kwan mu. Ye wo kwan na chi. Ana ye di la ya to ho. Ba bia ensese wo tra. Enti wo tra na se ni for ba. On be sisa niam na ko. On be di be ma ko on be delay 2 days 3 days on be delay. Enti ya ma wo lie se fesi ha men tra. Un tra wo di be si line na chi. Obi twade anu agina kire no ato na ansa na pavement nti un say ya no un say baby e wo no asese obi twade ogina asese ogina pavement ti e ba no hye dwa na ko du pavement na omo besesa ti enso yenim sa na ya baby o mama ye ni so because obi wo kwa wanya nsa nti di omo di ama ye ni so se kakra na be hye kakra nti ebi wo bottom no obi ba no boss na eni ha ko yi wo bottom na o di ama no. Yo, mommy, ya dasi bebre. Ya mami ne kasa no so ache na jin afa nia ekoso eso. Adofo akoso ane ka me ho na ye ni won entwetwe enkomo. Fra mama me mo akwaba. Yo, me jesu. Bibia boko. Bibia boko. Yo, mommy, enhyehyede a aban edi ato akwam se obia mfi enkwa ho se ne be ya Ghana na se ekwa ho no on betimi aye fia makasa fa ho no woni aban eye adwene sa Ipocho ekwa ho tina no enye na asem ache na usho ade no a omo ya ade te se politics me starti ahatina na enye ne almost 20 something years fitiroins time inyina abaye wo na so abaye we de ye hu bi da abaye rains time na abaye no ye ya what time I had the pon na ma no so enya bibidi yeah na we mu de omo ya no anopa first no anopa rains time no omo be started to say 8 na ma no na yesu anya bibi kakra omo be ba na ya clear bibia owo bia enyumre yesu ya baba 334 no ma ya sheka kakra sesi ade ba this time ya boy so obi antini yesu na usha sesi agana ha no enipa na dosu ayeti sa ahuchire na ba iti uka se obi anko echia ana obi ankope baabi ento bibi wa nipa na ifa no be fa obi wo ahanya no nanti na odi tua ni school fees wa hu yes sesi anso anya abaye fu ope sesi police fu ankasa eni omuhu agi asem mu ye road we su ye chiwa ye ni ukokot we tua 4.9 ai driver se kwa ye chi omo 7 million sana egi omo e ahometi ade a papa ni ye e wo central ho no ku apa no ye sa ade enyenyenyenye oba time be pe aduane amaniba na wa chi no na wo se onkotua 4.9 na bia sa 4.9 oni bi
No ni na konsawa. Fine. On we are. It's immediate papa no me man no futuro pa say. Say ni ma wan be say ni ma me say adwuma be na oye and all this share na say oye police me. Papa be. Media minimum Oye police ni enya. Our inside here. Ai. Ya kan oni mini ho. Na ofri central high bar on na titi say okochi an rubber. Mrika bi odi free oba no. Ujina ho a toilet kra be di. Okay. Iti mi sre no. Owo yire wo fie. Owo mami wo fie. Owo nua wo fie. Ya pa no cho hu ye mobo. Na 4.9 no ye ni bi. Ahaya ya tina ha nyenne. Ahaya na ye didi wo. We oye obeya ebedu baby obejai. Iti ya pa no cho. Your mommy na uzu se baby amoton enema amoton wokwan ka mistakenly bi ebetimi eba bechi afa ha se ye nte na ban ka se obia enfree kwan wo se be metimi ko market no inside aton ade ama fix the country so a Ghana for esu bibia betimi ewie peye ana bibi betimi esimbom na so market na omusi a yentimi nto omusi market na me mitina wo hwa mi ame wo 600 million ya de to market mi nibi omusi a shopping mall mo ton ade wo ko be so omusi sky ahin obi a wa okita container ko be so ni say sky no otua enye obi a na wo sa sky yeah iti ohun ye mobo na yeso ayetina ha no on hwede obeyeye na yeso yensa ebekoya no so mommy me da se bebre ya mami akasa pa wakasa ya besre se ai mo be den mo ebe hu aban ebe hu ya mami no emobo mama nyami enhraw ewo wo so wadwintra wa kire ede afa eniema a ana ensem a ekoso ewo ye mai Ghana mu enye se aban ema demolition like opam ma me form to anya menya wo kwan se be ya kwan no emu be da ho no mo no enye osa aban market osa aban ema market na se aban wodi nhihede egu kwan mu ana the market no why osa market ba omo so mo adam nkoma ase ya checho ya pamne pa masa mo chi aba interview ba pam ni asa mo chi nti aba market mo ma omo so matna ase sara bete etu no susu se aban ema wo mu market enti na mo be gira kwa mo to eniema market no so osa aban trem kase market ni emu esua enti osa aban trem yo Martin na wo hye ekwan ho ye maami ni mo eton enieme wo susu se accident bi anase car bi to fa so a ebetimi asa eku won mo abi nti yese aban epam won efiri ekwan ho accident do ho nti osa be ya careful no so ma dwen yo na abayefo a wo susu atam adwuma edi ato wo so a omo epam ye maamo mo efiri ekwan wo se be ya kwan no emu betimi ebie no osusu se aye adepa aban edi egu akwan mu oya de pa okay otaso oya de pa nti bibia wo mbra o se ebi mbra no so eni na would you to mu say fix the country ya musu musu edigu aban so na chese musu se wo se mo ye mafamu de edibo aban ana o se so ya fam de ma aban so nsi no ma koso enti futo be e na wo edi ma awofo eni wona wotonton enema e wo kwan ho a ama am efo e pam won edi futo na wo edi ma won me futu se aban on fa chere ngwa akwami se na wo omomo baby o matuna ama obia betmenye ne shop mo the shop where mbo ya de ebi ese bugbe on se uku echi wona first nke echi wona market bi ho ese oni wo ya na ya car park o da se njo se nke sa market kumbu omo ye no yes meti se ese ya de mama nkofu bi ya ne o ma shejo be mo sa wo na park up no so ozo mo ye no market no se amafo kwa ho nke mo ye bebi amu fo omayama market na mpena yama adoso eburo so nje se aban hwe bebi oban da odo mbako se ni problem so baton sa no ntumi sa aban adwuma nje isa abaye fu so mo mmobo
yo matse open ye dasi bebre ye nua be ma ne no e kasa no se ai abayefo no mu hu ya ma me no mu mo bose de be jom benya sika e di bi akọ ma no hye won emma adofo ye koso a ejiji wo ano ensem na ya busa se demolition e koso yi ye se e wo se abai pa mo won ana se da bi abai enja won no koso a ento nyema e wo kwan ho. Mama, demolition yi efa abayefo ache se wo mo pam mo nyina se nka mo market ni inside no ye se wo mo pam mo ana. Oh, ye ba ye ni be biti. Ana yen so yi okobo na putam no. Ni egukwam. Ento so obi amra echire to twa red la maye. Eti red la ni da bayefo ni bana wuti na wontade a o mo nchew. Na so sa wuti kwan mu di a, ka kwan mu di a, ni se de tie bia no. Ombeche odi wako. Ena yenso yeti kwa honso yeni be biti. Enti yeni be biti. Yenso hu se biti obi ne pata ye pata dia. Ena ke be ko yenso yeni be biti. Ena se ntia doso. Be bi ni wa ba ko hwedwa. Enti de rola na chi. Yenti ka kwen. Enti rola la no na utira de ombeche wako. Na enti ye pa ba na chaw. Ya na ba ye fonso ne numba ka se bi o utira kra bi nso a no mo de wo ko. Oh, nti bebi atie no de e tibra land na wutika kwa mu dia na ba ye chokura wuni asem eka efise ka kwa mu de emra nya ma kwanse e so hye kwan oton de wo ka kwa efise ka betimi abo ana bebi betimi asi. Yo mommy mi dase na mi bisa biam se unsusu se eye mu ye yomo enti na ma aban e de emra egu kwan mu se emmo biara enton ade e wo kwan ho. Wono de enu ami ba ye be tie no enye kwam eni ma so opam ye so ye ne bi ekọ ye so ne hwe nkwala ha ne tina da ebi kwa tina timi ye adwuma ekọ store eti o wan say obi tu no ya be shem no ya twa won say ne kete bi ne kakra ko timi di ekọ store eti a bi tie no enye be bia na ba betimi atu ye atu na firi ho wo hwe be bia na ko no tinye dia ene timi tu o man kasa ba efo no ba pempenifo timi pie ye hwe ne bia wo tie ne nya dia o metimi atu ne bi won so a no wan madwe se bia wa betu obi a wonti ka kwam ko no mu di wonyina fra atu ono de ya ne ha adwene papa e ha adwene wo betu obi kwam se boy siasa lai wuchi ba ko no asem wo se mo chi no ne bia me so ti rela na chi menti ko na so ba ka ho no wa se sami ne ma gidi na ne ko no de ade ha wo na tete e na eba mesu de me wono yo mommy mi dase bebre enti na den na wo ka e de kire aban se aban enye enfanfa demolition a ekoso ehu ye pana chaw ye nyina ye pa no ntire de ne ba ye pana chaw dwuma ye de ti ase ba ya oni mpani fo no so nkasa ne nkrofo no de adwuma na hye mo sa no o mo hwe ba bia wo en ha dwene no a ono de o mo ze na so bia be ko na ba ko akwan mu dia ene wo ho kwan se nto no mo nkasa bi se dwuma no so o mo ye ma ne bro so de bia ne ye no ebi wa de dwuma ye sika kwa fa ma ba enu abansem enso de na ka nyina ye ka ho ena ye odi ba ebi wa de no nya de kitwe bi na ye de to de be no mo ko no ma de ko enti ono mo nkasa se o mo nhwe ade be bia yes ye chi no de emra da ho so mo chie ebi wa nka ho sa hafo be bia de abuso be wo nyina aha no mo de tie mo de gigi enso afa ne enso ya ba enti bi so de mo ka kira aban no yo me dase bebre ya ma me so akasa ya ma me so wa kire na gin e di afa demolition na ekoso anase se abayefo pam won no wono so a kire na gin koso na gimre na ye koso ene ye nuanom ne ye ma me ye nua ma mo kwa akotwetwe enkomo mama me mo akwa aba ya nia bibia boko de bibia boko yo mama demolition aban edi egukwan mu se abayefo mpam obi bero owo ekwan ho eni eye NDC park ho a chese ya pam enkrofo no mama eye se aban edi eye sa ana edi boa oman Ghana aban ese yenchedwa bebi ho ye pavement da obi fa ekwan ni so a ebeye yie de yempam obi a yense yo pavement eti eno de NDC for kra ni twa line eto ho kra ansa na wo ko
na ban ma kwan se kokoche dwa wo lolukun enkai ba kra se bebo nti anu de o kasi yempam obi wo lolukun mu onye mistake yo mama me da say enso wo sha kofo dodo na so su se an wo mo enya market baby emfa wo moto entina ama say aba na say nunte na ama wo mo akwakọ gina ekwan ho wo mo eto ne mama wo no mo eya adwene sa enipa ne ya dọọso ena obi wo nso so wa pata ni ofira pata ni wa bekitima ekwan sorry no ne o mo eti kon ni no mo opere wo jama pata na to aso ni ya pata de ya enu na ye mobo no bi o ano wa pata we ja pata na to wo wa betana lo kon ye ma amra ma ye kwan si ye ntana lo kon ye ya na ya so ondin ena ya ye kwotena lo kon ba se mpo no edu Saturday a jaye se yenton ade nje ne baby a opebia ultimate na but working days na obi ba besin akọ na dwuma ne de ekwan na nye ye de yo mommy mi da sinti wo susu se enhihye ya aban edi egu kwam no hu ni se eye adepa e beboa ama omaiga na afalento mapa efra bi de baby a ensese uton ade de mo kasi siwo de a onye ebonyi na Lawrence Park na so sami ankasa me mfa amani nkohunu ye ba maso na me de tete bia na ya mo baby si tale kakra ubenwa otalwa kakra wakoye container talewa kakra na ese si koye container ti wo enya mmiri ni du no si ju container so na apen wakoye container table a uni baby adebe ko bu table na ko baby enti yema ye baby si yental kakra eya yental wodi ye na container eye market mu na wo ye container fine yes tal baby kakra be container that's so ye container mommy me da say pass my mommy eso adwuna wa kire ni say demolition ekoso efa ekwan ho nipa gina any Rollins Park na ban ama ya pam nkofo ni de ono de wofua so too much GH ya na ebesi di nyema bi say abramo live ado focus wa eka me ho ani ye nua mema mo ye ma me ni ye papa nom enchichi enkomo emfa nia ekoso ehu Minya be ma be shawo. Me Jose madam. Bibia boko. Bibia boko. Enyu we dey ase woni memunum na kakra aden. O wara nye bibia o. Sisi a me be mi bitera party mba hu an ma te be se. Fu kro. Etimi se nyama no. E wo yanto nya no kwa no e ko top wo ne akoton. O nti e bo be se around 4 na ya ba ha. E ba nso a ba 2 ni aba buja ta na ba info na pon. Ni aba. O se be jemu so a. Awe wo mutun tobi kula arama je. Ba si do. I'm somewhat here, I'm the coffees. But you 5 city, 10 city, don't see me to am. I'm some man. I'm telling you, see you about 5 city, Quran, do Fisia. Yo, Kafra, na work permit, Chester was who dinner a crown a year a juma, a ton and yama. Oh, I will take it. You can take it. You can one city, take it one city. Still, Omatian, Musian, you to create it, you must answer in the yo me na be ma ba so wo hye kwai ho wotimi say aha ye kwai ho a say ne mistakenly no ka to fa so a betimi adam aji o to say fix the country ya Ghana for esu ho mo ken ni nyina e ka ho mususu wo say musu mo ka ho boa ene be ma fix the country na etimi aya adwuma o ne am ni sa ba kwa ne o ne ni say ne tem ya bi betimi asi so ba so ayan so ya hwe ho say e bi aka ba ayan so betimi ye firo na kana ba abesin akọ no na mi bisa bi aden enti na mo eje mo ticket abra mo nim se bebi a mo ti a mo ton ne ma no enye abra AMA so betimi aba be pam mo efiri ho aden enti na mo twa ticket no edi ama mo bi aton adi bi aton adi ne bi aton adi so ko ya na so ya den ama fo ne ba no mo to ade wa mi se man so wa enti na wa mi okay enti edi na wo eka edi che aban o misra ba ne se on peut bi betimi aton adi ma enti sare I heard bit my tour. Once I was on my phone, for market center, and I am some of the tour one. It's me, go share it. Or it's me call market this is a tour. Was it market in this side?
ntua na aba nti yo medasi bebre a ye ne enu aba ma no akasa na wakasa o se aban empe market enye den emfa ama won se be ombetimi akọ akọkọ aton ade eye too much ai ya ne ade ejumade say live and colored ade ebebrebo kaso aka me ho na ye ne adofo entwetwe enkomo mommy me ma wakọ aba yeah obo bibia boko de na do boko mommy na aha awu akwan wo ya wo ton ne me mommy wo permit bia e ma wo ho kwan se wo se wo ton ne ma e wo kwan ho ko chanyo o pa me mo je ticket ntina ye ti ha ya ji mu ticket na senka mi hu ne ha ye kwan ho ase nyame ammo na se ka bi to fa so a je se betimi aka mo na esi den e no mo ji mu ticket a e ma ni eyeye abra aha eye kwan ho me pocho ye tweta se twe bibia na ye edwana wo mu wo mo nto ade ntina ma ya ba kwan ho ntinya bibia ntu ticket wo mo je ticket nti etu me tanye ticket anke ntu me ayo mommy mi dase na me nu senka ban eye ehyehyede egu kwan mu se waye market dia mama mo betimi akọ akwakoton ade se Ghana fo esu se fix the country yi senka enka mo so mo boa ya enka be boa ama ni nyina no etimi ewie peye ana ni aban waye we nyina ye wo story ni bi apatani bi nso ko awon tade ko awon ma nti kwanu na na je yesu ya tada ma da hwem fe nti na ye ntum nkwanye bibi aban de waye na afamide ya na yesu kwanu waye da mo yesi kwanyo ayo mommy na chese ase asodin bi ya akoso na abaye ya mo ba ha ebe pam mu abaye pam ya papa abaye din ye yize odana pa ye nya trabio odana pa ye trabio ko wi kakra na emujo kakra ntonde no kwa abaye di wo pam nyanga se ya na mba no so ya so ye dina this is a kwan enti no wuji tu mu se mo so odin enti na ma abaye pam mu nine asam do nine setiaji maso odin enti ana ma mu abaye pam mu free ha na mommy me po chowo apata no yen ye kwan ye ska na nso nti ke ye nya apata fan so ye ska no bo sha on je bo ye ska na ntuma nso nti na ye wo kwan no ho okay mommy enti edien na wo edi ekache aban ndumpa ne chawala ya papa korpe ya dwan ya akuma mtene ya tu aban ntoro menye bebe tan ye be fi kwan no nti apa ne chaw ye dase mommy ye dase bebre ye mame so akasa wa che na je edi afa demolition na ekoso ewo oman ega ne mu na ha me gine eye Accra wo hye ekwan ho ha se ya Accra na me gina me se me ni adwadifo ne awofo no mo edidi enkomo adofo koso na ka me ho na ye nuama no ne ye ma menum ye nuama ma nom entwetwe enkomo mama me ma wakwa aba meji nsu bibi aboko nyame adom mama na wo hye niema a ekoso anase ye pamo ye pamo enkofo efri ekwan hu wo ne aban eye adwene sa ekwan hu die ye man obi wo ho a ono ana ohwefi ono no ye mame ono no ye papa nti yesa yetna ha no ya atwa kwan na amaye na yetna so na sisi aso yesi ema no mu woro rispark ye pamo obi a wo ho na omu saa de bebi omu wo no enye kwan ho won enye kwan ho nti ye behwe kakra ma omu wo ho a fine na sisi aso aye pamo no obi wo ho ni kun wawo oni kun oni bibi onu no ye bibi a wo fie nti sesesi aye pamo omu a obeye de na yesi ye ba beto osu system million mi sami wo bi am be kwa akoto asase na mi si mami ba da achi yesi bo beto he fa na ye 60 million no yesi rolling spark okay inside ho no wahu mi sami to asase mami ba nti mi nya saska ni bi akoto sa kwa system million mi ta saska ni bi am be kwa akoto asase amani ba nti ho no hwe san no be ye no because ye man se say ya na ye hwe fie obi wo ho ni kun ye adwuma Thomas na ye ntu ya nika nti se wo ba no ya pam wo kotena fie obe de ahwe wo ba se akoda mu so mu aba no hwe ni ye pe be ma big discard ada ni pe na ya wo ba ma se wati ase nti Yesu se a obi apese da achi ni ban ye yie nti on tumi jaja ni hu na ni ban sei nti se ase pam ya enfa na ye be ko se wati ase enfa na ye be ko nti ye panu cho on hwe ma ye
ya oba kan for no hwe ma ye so obe ma ye bebi a eye kama problem bi ani ho a na ya tena ho na e pa no cho yo okay ye maame akasa bebe no so a kire da gye e di afa devolution ya se koso ehu ye maame so a kire na gye adofo koso ala ka me wen na ni ye nuano mo encheche enkomo mini aba mo akwaba bibia boko de yo na minia enhyehyɛ ya aban edi egu ekwan so no wofua so sa oh kroma ye bebre mu but won say baby wo ho no ma enwo say omo ye ba omo ye baby won so wo say omo nye ohon so ye we na aban enfo so ha ya adwene ntumi nto ade African way ekufu ado si yenhye na adoda nkwa si yenhye nso no because of COVID-19 yan pad ye obema betunya betina si 1 week ra na emu nye nti aban so enhwe yen kakra wai Minister of Tourism South African welfare kasa African welfare na kasa na adom na kasa wonhwe kakra na yesi market na enye obetunya betina 2 weeks ra na enyi bi ma oye COVID ni ba ya ma bibia sei nti mpenifu a Ghana amontumani na monhwe ye kakra wa aba time for amontumani na monhwe ye kakra wa okay yo me da simpacho baby a wo gina ya wo na wo exhibit wo African way pacho wo permit e chese wo se wo gina wo ha na wo ton ade pacho me ni permit bo mo twa ye ticket wo twa ye license nti o ha na me disi me ni permit bia ba ye twa ticket twa license bia okay na ye enso se wo beton ade e wo kwa wo bi se ka se twetwe me accidental na se bitimi e twema e bit e bia na akwakofa wo na so enti wuzuzu se bia baby a wo tie na wo ye den wo ton ade na enu so e ha agide e ha adwen ba ban betumi aboa ye ndia ye besom sama why ntomo on my rolling spark me wona esi ade aba ba ye ni baby a ye ton ade enti aban betumi apɛ baby ama ya sha nka ye nso be ede why okay yo na ede asem e na wo ede e ka kire aban asem kakra me wo ka kire aban se COVID ba ama bibia ye basa e na ba tan so na edoso e na man so like nkola ekɔ school so na edoso emban so na ebrewo oman mu nti aban we ni dia yesra mo montum ani na monhwe ye kakra wai montu ye African way Johnny cry dia aba from cry nti ya damasi yo ya so ye da se yes sister no so atre na gen e dia fa ye demolition na aban e di ehihye ato akwa